Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya mengerjakan orderan kue dengan tema astronot atau luar angkasa. Untuk topper astronotnya, kalian bisa dapatkan di Shopee, harganya sangat terjangkau banget. Dan untuk hiasan yang lainnya, kita bikin dari fondan ya. Cara membuatnya sangat mudah diikuti, terutama untuk para pemula. Yuk kita simak videonya. Cake-nya saya pakai ukuran 20 cm ya. Untuk resepnya, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi. Seperti biasa, cover dulu kuenya dengan buttercream warna putih agar lebih rapi dan tidak ada remahan kue yang berantakan. Lalu kita cover lagi dengan buttercream bagian luarnya, karena temanya luar angkasa, jadi saya cover dengan buttercream warna biru navy. Untuk mewarnai buttercream agar mendapatkan biru navy yang cantik seperti ini, kalian bisa cek link videonya di kolom deskripsi ya. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan videonya. Buat teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, kalian bisa subscribe agar bisa terus update dan mengikuti video-video terbaru kita. Saat kita membentuk fondan, agar fondannya tidak lengket, taburi dengan tepung maizena ya. Baik di fondannya, alas kerja, ataupun cetakannya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Nah, tinggal finishingnya doang nih. Kita pasang nama yang sudah kita cetak dari fondant tadi ya. Agar namanya bisa berdiri tegak di papan kue, tinggal kita olesi dengan buttercream di bagian bawahnya. Lengkapi dengan gampis bintang agar semakin menunjang tema luar angkasanya.
Percantik lagi dengan sprinkle mutiara kecil seperti ini agar tema luar angkasanya jadi semakin hidup. Agar semakin menambah nilai jualnya, kita bisa pasang brand atau merek jual kita. Nah, sudah selesai kue ulang tahun kita hari ini dengan tema astronot atau luar angkasa. Gimana nih cara buatnya? Cukup mudah diikuti ya. Untuk topper kue astronot, fondant, ataupun bahan-bahan kue yang lainnya mudah banget didapetin. Kita bisa cari di Shopee ataupun di marketplace yang lain. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.